Mwaramutse tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ibintu bikomeje guhindura isura kuri tele byose birimo guterwa n'imbaraga z'Abazalendo. Nta muntu rumwe ari uzi neza ko Wazalendo yagira imbaraga yazarwana na 23 nta musada wa direct cyase wako kanya bari gwagututse muri FRDC maze ukibwira ko barwana icyumweru kimwe ibyumweru bibiri bafata gace ku kandi bayambura M23 uduce bagenda batujyamo badukoreramo ku buryo budasanzwe. Ibyo ngera kugaragaza neza cyane uburyo Abazalendo bari gukorana imbaraga z'umurengera kuri tele. Ndaje mbikubwire gusa imirwano ikomeye yumvikanye muri Masisi aho Wazalendo ngo bashaka uduce twose aho M23 igenzura ngo bashaka kutwisubiza no kutugenzura. Masisi nagana he barwaniye byagenze gute ndabikubwira. Nimugenda none kandi ku buryo butunguranye ntete nyuma yo gukorerwa ibikorwa bikomeye cyane na Wazalendo M23 Kuva mama 23 yongeye ku Rwanda ikoresha imbaraga zidasanzwe ndetse na strategy zo ku rugamba zihariye yongera kwisubiza iyi ntete. Wazalendo nabo bakomeza guhangana ngo barebe ko bakongera kugaruka muri iyi position, ariko bisa nko kwambara ipataro yinyujije ku mutwe kuko AFC 23 ntete bari babanje kwizenguruka bayigota gosingu ni zose bati olingate mujyange cyangwa se mubyemere ntago iyi position ya ntete mushaka kumeza kuyibamo ntibyakunda. Izo turabigarukaho sibyo byonyine. Muri Walikale mu nzira iva Walikale ugana Goma hongeye kumvikana umuriro hari kwaka Wazalendo na M23 barimo kocurana ku buryo budasanzwe mu gihe hari localities zifitwe na Wazalendo. M23 ne guturuka imbere iza ibirukansa iti ntabwo dushobora kubemerera gukomeza gukoresha imbaraga zanyu ngo muze mutwambure position zacu, never, ntago bizakunda. Kumbi Wazalendo nabo bati tufite imbaraga byange bikunde inzira igana Goma tugomba kuyinjiramo, tugomba gukomeza kubasunikira inyuma, nta kabuza tuzahangana namwe. Uko byagenze ubimbaze gato ndaje mbikubwire. Atari byo gusa ndakubwira ahubwo Abazalendo bakimara kubona agace kacurwe ho muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Mwenga ngo gahunda yabo no gufata Kavumu ndetse na Bukavu basizoye bavuga ko M23 batagomba kuyagahenge Kavumu na Bukavu batombe utwo duce tugomba kuba mako ya Wazalendo kwigarurirwa na Wazalendo batwambuye M23 intwaro ngo zirahari abasirikari bavyemeje barahari urugamba nirwo bagomba gukora byange bikunde kuri M23 bakareba ko barutsinda mu buryo bwose bushoboka cyangwa se uko bizagenda kose. Ivyo turabigarukaho. Bitari byo gusa yitwa Madame Kayikwamba Wagner yari muri Irlande yahuye n'abanyadiaspora ndetse abasaba gukomeza gufasha Kinshasa no kwivugana ku Rwanda mpuzamahanga. Sibyo gusa ahubwo Madame Therese Wagner Kayikwamba muri Irlande yanahuye n'ubuyobozi bw'iki gihugu aho bumvikanye imifatanyirize n'imikoranire ikomeye birimo cyane cyane ibigomba gutuma Kongo ikomeza kuba stable kubitekanye kandi hagaze bwuma kuri ku Rwanda mpuzamahanga. Ibi ariko amakuru akemeza yuko kari akagamba cyangwa se ari umupango wa Tshisekedi Chilombo wo komatanyiriza u Rwanda ku Rwanda mpuzamahanga. Irlande ndaje nkubwira ibyaganiriweho cyangwa se byaganiriweyo hagati ya Therese Kayikwamba n'ubuyobozi bwa Irlande muri rusange n'ivyo bano banyadiaspora bakongomani baba muri Irlande baganiriye na Therese Wagner Kayikwamba urabimenya. Kurundi ruhande Ubushinwa na Congo bari mu buryo bw'imikoranire yimbitse bashaka kumeza ubufatanye cyangwa se gutangira ubufatanye bw'imbaraga hagati y'inzego z'umutekano igisirikari na polisi PNC na FARDC n'igisirikari cy'Ubushinwa na polisi y'Ubushinwa mufatanye bukomeye kandi butejwe imbere bushyashya. Nubundi twe dusanga tuzi ko ubufatanye busanzwe hagati y'Ubushinwa n'igihugu cya Repubulika ya Congo ariko ubongeyemo agafu. Turaje tubirebere hamwe ikintu udashobora kwirengagiza muri aya makuru y'iki gitondo. Na aya makuru atunguranye cyane ku Rwanda. Ngo mu buryo butunguranye nawe da irebere ngo hashinzwe umutwe mushya urwanya leta y'u Rwanda NCDR ihurije hamwe imbaraga za politike na societe civile. Amakuru akanimeza ko ari gupanga n'uburyo bwo kubona igisirikari. Ninde nyina abayaza cyangwa se n'indi inyuma y'uyu mutwe mushyashya ushinzwe? Ese uko ufite iziye intego zabo bazishyize hanze, gahunda zabo zose turaje kuzimenya uzimenya hanga. Genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
nivyo nyemerera mpere ku mirongo y'imbere ku rugamba front line. Iri kwavugwa ni bikomeye cyane aho urugamba rukomeje guhuza impande ebyiri Wazalendo ndetse na M23. Wanyanganiye mbere gato ko nkomeza nkabanza namagara abafana ba Arsenal ni pore sana kandi abafana ba Paris Saint-Germain ni congratulation bitewe n'iki ni imikino yarayibaye cyase umukino warubaye wanyuma wa UEFA Champions League aho ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Paris Saint-Germain byanganyije igitego kimwe kuri kimwe mu minota irenze 120 bakinnye vanga iminota igenwe y'inyongera iminota igenwe 90 kongera y'inyongera kongeraho extra time hanyuma ukagira mu gice cyo guteramo penalty aho ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze Arsenal penalty enye kuri eshatu birangira Paris Saint-Germain yegukanye igikombe cya UEFA Champions League. Kongs kuri Paris Saint-Germain na Paul Sana kuri Arsenal. Mbivuyeho ahubwo twigire kuri ku mirongo y'imbere ku rugamba Wazalendo wazaza ndetse n'abasirikare ba 23 bari mwihangana rikomeye cyane mu buryo budasanzwe bakomeza gukocuranira mu bice bya Masisi agace urugamba rukomeza kuberamo. Nivyo kwe tuzi neza yuko mu gice cya Nyabzondo arakunze kuvugwa Imirwano misi ishize mwumvisha avuga ngo abasirikare ba 23 bafashwe matekwa ngo nibindi kuri ura aravugwa urugamba ahubwo rw'imbaraga rwongeye kubera muri kino cyerekezo. Imirwano yabereye Masisi mu duce twa Malemo, Luchi, Ngululu FARDC n'abafatanyabikorwa babo barwanye na M23 muri tuno duce n'ubundi kwindi shobongiye kwigamba Wazalendo kari umusirikare wa 23 bafashe matekwa baramuzana nkuko byabaye muri Nyabzondo igihe babivugaga. Gusa umurwano ukomeye cyane wabereye mu gace ka Malemo ndetse na Luchi n'imirwano nyirizi nabereye kuva tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 angaha mu gace ka Malemo n'ubundi byavugaga yuko kongeye gusubira mu biganza by'Abazalendo ariko nyuma M23 zana imbaraga zo murandura nzuzi iti no way nago zakunda aka gace nago mwakomeza kugakorera mu ngwiwa gw'amahoro sibwo urugamba rutangiye gutyo batangiye gukocorana hasi hejuru. Luchi yasaga nkaho itereye kandi ituje kimwe na Ngururu ariko amakuru yemeza ko igihuriro rya FARDC yazanye intambara iremere kuri 23 mu 23 mu gace ka Luchi boherejeyo abasirikare ba Paracommando ngo hangane na Wazalendo. Ngururu na Luchi barakocurana ku rwego rudasanzwe. Amakuru yemeza ko ku isaha saa 7 za tariki 30 ndavuga isaha 7 z'amanywa kugeza ku masaha y'umugoroba tariki 30 kuva ku masaha y'umugoroba ndavuga ku isaha 4 z'ijoro amakuru yemezaga yuko umurwano wanga utari wagatereye neza kuryo umuntu yakizera umutekano 100%. Imbunda zabaye nkaho zicogoye gusa amakuru akemeza yuko n'ubundi kuko nta ruhande rwagaragaje insinzi muri ako karere barimo kubaragna byange bikunde abantu bashobora guhura n'uva gusenya rututse kumirwani kubera Ngululu ndetse na Luchi. M23 hamya neza cyane kidashobora kwihanganira agasuzuguro ka Wazalendo izo locality cyangwa se kuduce tugomba gusura mu bugenzuzi bwa 23% Abazalendo bagafumyamo bakayirukanswa bagahunga bakava muri ibyo bice kuko 23 itifuza gutakaza na santimetro nimwe gusa ariko Abazalendo nabo bati bene Tshisekedi Chilombo natwe turiyemeje ko tugomba kurwana kandi insinzi tugomba kuyibona byange bikunde urugamba rugomba kuza tukarutsinda. Iki cyifuzo cyabo cy'Abazalendo nicyo cyakomeje gutuma umututu w'imbunda wumvikana muri ivyo bice cyabase muri ibyo byerekezo imirwano ikomeza gukomera muri izo nzira. Tujya Ntete amakuru y'imirwano akomeje kuvugwa ku rwego rudasanzwe. Amakuru yabanje gutangazwa na y'imirwano ikomeye yabereye muri ako gace ka Ntete ndetse by'umwihariko Abazalendo n'ababashyigikiye kuri les associations bigamba neza ko habereye umurwano ukomeye kandi babonyemo insinzi batsinze abarwanyi ba M23 bati Ntete iri mu biganza bya FC23 mu bimenye nubwo Abazalendo mwagerageje kurwana inshuro nyinshi uyu munsi byo birabananiye. Ubwo ni kurundi ruhande rwa M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yashakiranije FARDC ifatanyije na Wazalendo kuri M23 ng'intego rero yatanzwe na coordinateur Colonel Nanga n'ukujya mbere apana gusubira inyuma bagabo ku muryango wa Tshisekedi Chilombo. Kubona Ntete isoma ibiganza za M23 bitanga indi nkuru nyamara durandi makuru kuvuga kuva kwa gatanu nijoro kugeza kwa gatandatu tariki 30 Gicurasi imirwano ikomeye imaze kuba hagati y'inyeshyamba za FC23 ndetse na Wazalendo ku ruhande rwa Loashi-Burora mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nanone byongeye gutera ikindi kibazo Nk'uko amakuru aturuka mu gace abivuga Abazalendo batangiye kugaba ibitero ku irindo by'inyeshyamba ku ruhande kuva mu ijoro ryakeye
kandi kuva saa 4 z'ijoro kuwa gatatu kwa gatandatu urusaku rw'ibisasu biremereye n'izoroheje rwari rwumvikanye muri ako gace muri ako gace kabiri mu migano Loashi, byatumye abaturage b'abasivile bagwa mu mutego wo gudatuza mu ntekerezo bibaza nimba ibisasu biri guturuka kuri Wazalendo na M23 itabaza ko siga bahuye n'uva gusenya. Bamwe yatangiye gushaka uburyo bahunga ingo zabo bakagenda, abandi nabo bashaka uburyo bakomeza gushikama ngo barwane kandi batsinde urwo rugamba. Ugereranije FARDC ndetse na Wazalendo mu mirwano yabo bakoraga ibishoboka byose ngo bahagarike M23 uye M23 itaza kububira maze ikarangira ibarashe ikabambura gace. Amakuru akomeza avuga ko nyuma y'imirwano urujya n'uruza rw'abantu hagati y'umujyi wa Masisi na Nyabyondo rwahungabanye Ibukombo ndetse na Kisima. Hagaragaye nanone urujya n'uruza rw'abaturage bamwe ngo berekezaga Nyabyondo centre nk'uko amakuru menshi yo muri aka gace abivuga, ariko atari kujya guhaha cyangwa se mu mirimo, ahubwo ari uguhunga kubw'umututu w'imbunda bumvaga. Bukombo Kisima nta muntu n'umwe wumvaga yasohoka ngo ajye hanze bitewe n'uburyo bikomeye cyane isasu byumvikanaga. Gusa bamwe mu baturage bakanyura nyine baturutse mu ngo zabo barimo kwirukanka, abandi bateka tujye Nyabyondo centre hari yenda niho twaza guturiza twumva ibintu bikomeye. Aka gace imirwano yabereyemo ni imirwano y'injyana muntu ku rwego rutangaje, kuko mu 23 no yakoresheje strategy yayo ikomeye yo kugenda ikumira Wazalendo ndetse no gushaka uburyo yahagarara imbere ya Wazalendo nk'idatsinzwe idafite ubwoba, ku buryo byaga ibikunde mu 23 yumvaga ko runo rugamba rurwayo aka gace ari akabo bagomba kugarwaniramo mpaka bakongera kukisubiza kandi mu buryo bwuzuye. Wazalendo bakayirukansa bakayirenza imisozi bakayambutsa ibikombe, agace gagasigara gatekanye. Kumbe Wazalendo nabo bari bize cyangwa se barangije kwiga uburyo bwo kugwana amatsinda mato mato, ari nabyo bikuzengereza 23 kuri kino gihe. Guerrilla inambara ubundi kwitumenyere kumva kuri 23 isigaye korwa n'Abazalendo badafatanyije na FARDC mu buryo bwa nyabwo, bari nabo nyine bajya gukora buno buryo bwa Guerrilla. Kandi uburyo bwa Guerrilla nimwe mu buryo bugoranye cyane kuba wapfa gutsinda uburwanisha cyangwa se ubukoresha imirongo y'imbere ku rugamba, bigoye cyane kuba wapfa kumutsinda mu buryo budasanzwe. Hanyuma imirwano yakomeje kugeza kuri yo gatandatu ushize, aho imitwe ya Wazalendo n'inyeshyamba irimo guhatanira kugenzura ku gace. Ibintu biri ku butaka cyangwa se kuri terre biteye urujijo. Mari yabaguye muri imyigaragambyo cyangwa se muri mirwano ntabwo izwi, haba ku ruhande rwa 23 cyangwa se uruhande rwa Wazalendo yewe no kuba civile ntihazwi umubare w'abahaguye, gusa ngo uruhande rwose rwatakaje abantu kandi uruhande rwatakaje cyane. Amakuru yemeza ko rwatangije urugamba muri aka karere, bamwe bemeza ko ari 23, nubwo uzemeza gutyo rimwe na rimwe ushobora gusanga aguye mu gatego kameze gutya, kuko ntawe wamenye neza uwagatsindiye kano gace ku buryo bwuzuye ngo uvuge ko yatakaje maze agace abandi batakaje maze agace kagatsindira. Ubugeze ubu rero biracyateye urujijo, niyo mpamvu ikinyamakuru cyitwa Traité.cd nako kitigeze gishyira hanze imibare ya nyayo yabaguye kuri tere. Bigaragaza ko umutekano ukiri muke cyane mu gace ka Masisi, aho imirwano hagati y'inyeshyamba z'F23 n'ingabo zo mu gace zirwanaho buri gihe, bigatuma ingo zirukanwa, bigatuma ingo zivanwa mu byazo birumvikana bitewe no kuba nyine batinya urugamba. Ariko kandi naho bari bakafite ibibazo by'ubutabazi, nta byo kurya, nta mazi, nta miti, nta bikoresho by'isuku. Ibyo byose kabikomeje gutera impungenge ubuzima bw'abasivile muri iki cyerekezo, aho imirwano iri kubera impande ebyiri zikurwana mu buryo budahagarika umurwano. Aka gace bari kurwanamo kantete nizo urugamba rukomeje kuba rubi cyane, cyangwa se igitero kirifite imbaraga ku rwego ruremereye. Nyamara nanone ku rundi ruhande si aho gusa ari kubera umurwano. Abazalendo muri Kivu y'Amajyepfo bamaze iminsi banganye na M23 muri cyerekezo cya Mwenga, aho bifuza kwigarurira ibice byinshi M23 genzura. Kuva yatangira kwagaba ibitero kavuga ko ibyo bice bigomba kujya mu maboko yabo. Rero muri Mwenga harimo agace kacurwe Abazalendo iminsi mike gusa ishize bigaruriye, barakagenzura mu buryo bwa nyabwo bakambuye M23 kacurwe, niko banditse kuri X ndetse no kubindi no kuzindi rezo sociaux bakunze gukoresha. N'ibinyamakuru bimwe na bimwe byo muri Congo bizemeza ko curwe iri mu maboko kuri ubu ngubu ya Wazalendo yavuye mu maboko ya M23.
mu itangazo Abazalendo VDP bashyize hanze tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu bavuze ko nyuma gufata agace ka Churwe ubu nta yindi gahunda nta n'uri mutereto bafite ari ukomeza kurwana mpaka bageze Kavumu centre no ku kigo cy'indege cya Kavumu abandi bagakomerezaho aho nyine muri territoire ya Kabare bakinjira muri Bukavu City umujyi wa Bukavu. Niyo gahunda y'ingenzi cyane Abazalendo bafite ugereranije n'uburyo agace ka Churwe kari gapangiye neza umutekano na M23 ukareba uburyo Abazalendo bavuga ko bakigaruriye nubwo M23 rwahita yemeza ko yatakaje agace ka Churwe cyangwa se ko hari position ikomeye cyane nk'iya Churwe tuzi baba baratakaje. Gusa biramutse baye ngombwa koko bikemezwa ko 100% Churwe iri mu maboko ya Wazalendo koko Wazalendo bakomeje gutera imbere ariko ugereranije n'agace bari kuba kujya kurwanira muri Kabare birasaba urugendo rutoroshye. Basaba guca mu nzira ya Tubimbi bakarwana muri Walungu bakinjira mu byerekezo bibiri kimwe kigana mu gice cya mu ishyamba rya Kalonje ugana muri Mbayo kugira ngo bajye gufata Kavumu abandi bagahita banyura neza mu nzira ica ruguru gato ya Walungu ndetse na Musambya cyangwa n'agace kazwi nka Musamba ariko ugereranije ni inzira igana muri Bukavu centre bakagenda bagatera muri Bukavu na Bukavu bakayigarurira. Gusa ibyo kubyemeza ku munwa bisa n'ibyakoroha gufata Bukavu ariko kuri tele kuri 23 bishobora kuba ari cyo kintu cya mbere cyakugora kuvuga ngo ugiye gukora bijyanye n'imbaraga za gisirikare ziri muri Bukavu kugeza mu gice cya Kamanyola na Katogota aho 23 y'irunda abasirikare benshi bari bafite icyerekezo cyo kujya kurwana muri Bubira. Rero gupfa kujya kurwana muri Bukavu ukibira ko bavana insinzi kuri M23 maze uri Wazalendo ugafata ako gace bityo yuko bisa nkaho bidashoboka. Eno cyo giti herwa ko na bamwe bavuga yuko ibyo Wazalendo ivuga kuzabibona bizagorana. Mbere ko ngaruka ku Imirwano nanone mu gice cya Walikale ugana muri Goma nyemera gato mbanze nkubwire yuko abarwanyi ba M23 ari agatendo no bakomeje gukora ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo mu minsi yashize bigeze bagaragaza ibikoresho byo mu kirere by'indwanyi nk'uko uyu munsi ari kubigaragaza. Byavugwaga ko FARDC arikoresha drone mu gabitero ku barwanyi ba M23 ndetse ibyo M23 bivuga ko ari drone zifashishwa mu kwica abasivile b'inzirakarengane. Kuri ubu amakuru yemeza ko muri M23 barangije kugira depo yuzuye ibikoresho bya gisirikari birimo indege za drone zikoreshwa na M23 mu kugaba ibitero. Kuri izo drone rero harimo nizo mu bwoko bwa IHA gatatu zigeze gutera Ikisangani mu minsi yashize nubwo muri iyi minsi ishize ibitero byabereye Ikisangani Bangoka bitigeze bivugwamo ubwoko bwa drone M23 yakoresheje. Gusa ariko uko bigaragara kose ni drone z'imbaraga ishobora kugenda ibirometero bitari bikeya kuva Goma ukagera Kisangani Bangoka bigaragaza uburemere ibyo bitero za M23 byari bimeze. Nyamara si byo gusa by'ibitero bya drone ahubwo no kuri front line aho muri Masisi ndetse muri Kivu y'Amajyepfo amakuru kuri ngo ari gutangaza ko M23 gukoresha indege za drone kamikaze zitana imbaga y'abasirikare ba Wazalendo rimwe na rimwe bigakoma mu nkokora imbaraga za Wazalendo na FARDC bari bafite zo gukoresha kurwanya na M23 bigatuma abarwanyi benshi ba Wazalendo bashyibwoba ukomeza kwerekeza imbere bajya guhiga M23 bakisanga ivyo bari barimo bashyizeho akadomo babaye nk'abayihagaritse. Rero muko amakuru avyemeza abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC umugambi wabo uracyakomeje gukomereza mu cyerekezo cya Goma uturutse mu gice cya Walikale. Muri Walikale hari uduce twagiye dufatwa turimo uduce tw'ingenzi cyane twabirimo icyo twakita kinyinomico y'intambara ikomeye aho M23 yambuwe uduce turimo na Masambo ariko amakuru akemeza yuko nyuma kwigaruka duce ibintu byongeye guhinduka bigatera ubwoba kuri uko bimeye bavuga yuko noneho ubu abantu bari mu kaga intambara utigeze barwana nazo cyangwa se intambara tigeze babona nkuko bigeze kurwana intambara zindi mu byashize. Ni intambara ziri nivel intambara nshyashya. Tekeza umuhanda kuva Walikale ugana Goma ibice byinshi bagiye bashyiramo barriere ari gucukura imihanda ari gushyira abasirikari batagose tununi nyinshi ujye uhanyuze ukekwa ko uri FARDC cyangwa se Wazalendo icyo gihe uri nta kibazo ariko aburiye 23 cyangwa se wakeka ko ari 23 danger akaga gakomeye n'igihombo kidasanzwe. Iyo ni inzira igana Goma uturutse muri Walikale bimeze gutyo. Congo Irlande bagiye gukorana mu buryo budasanzwe kandi diaspora yao nayo igasabwa gukomeza gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Nk'uko amakuru abitangaza cyangwa se nk'uko bivugwa, nk'uko bikomeje gutangazwa, Congo iri mu mpangu, bakomeje gushaka amaboko mu bihugu zo hanze mu Burayi nk'uko bayashaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba yabene igihugu b'ivyo bihugu cyangwa se abene igihugu ba Congo bari muri ivyo bihugu. Mu ruzinduko rw'akazi de Brain kuva ku 28 kugeza ku 30 Gicurasi 2026, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Madame Therese Wagner Kayikwamba yahuye n'abanyamuryango bo mu mahanga cyangwa abari muri diaspora kuwa gatanu tariki 29 Gicurasi 2026 de Brain. Mu mwuka ushyushye kandi urangwa no gukunda igihugu, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yasabye abanyadiaspora gushimangira ubumwe bw'igihugu no gushyira ubuhanga bwabo mu bikorwa by'iterambere rya Congo, agaragaza uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu no kugihindura igihugu gishya kandi giteye imbere. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yanashimye ubwitange bw'urubyiruko rw'abanyekongo muri Irlande, anabashishikariza gukomeza gushyigikira indangagaciro, ibyifusho n'ishusho ya Congo k'isi yose. Ibi Madame Therese Wagner Kayikwamba yaganiriye n'urubyiruko bikurikira ibyo yaganiriye n'uruhande rw'igihugu cya Irlande, aho baganiriye ku bijyanye n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Congo na Irlande. Ku rukuta rwa Madame Therese Wagner Kayikwamba cyangwa se rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bavuze ko ku ya gatanu tariki 29 Gicurasi 2026 Therese Wagner Kayikwamba yahuye na mugenzi we w'iki gihugu cya Irlande, Excellence Monsieur Jimmy O'Callaghan, aho baganiriye byinshi. Byo baganiriye bitaye cyane cyane ku rupfu rwa Misa Yves Sakila ndetse n'ingamba zafashwe zo guturisha ubutegetsi nyuma y'iki kibazo gikomeye cyane bahuye nacyo. Minisitiri Jimmy O'Callaghan yemeje neza ko Irlande ikomeza gushyigikira cyane ubufatanye bwabo bwo gushora imari muri Congo bakabugeza ngo ku rundi rwego, aho Irlande yemeza gushora gatubutse kuri Repubulika ya Congo, kandi uko gushora gatubutse bikaba byanongerwa bitewe n'imikoranire myiza ihari hagati ya Congo, Kinshasa ndetse na Irlande. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu wa Congo yavuze ko Congo zakomeza gukurikirana uyu murongo mwiza w'ubufatanye, nyamara kandi n'uyu impande ebyiri zongeye kwemeza yuko ari ngombwa gushimangira uburyo bwo kubahiriza ubusugire bw'ibihugu zombi ndetse no gufashanya bibaye ngombwa mu kumvikanisha intego z'ubusugire bw'igihugu muri ibyo bihugu zombi. Kuri ngubu igihugu cya Congo nicyo kivuga ko kibangamiwe ku busugire bwacyo, aho bashinja u Rwanda kuba ari rwose bayazana umutekano muke n'amakuba ari muri Repubulika ya Congo, n'u Rwanda dahwema kwamagana ibyo birego ukabyita ibinyoma. Ariko Kinshasa nayo ntihwema kubishinja u Rwanda, ikavuga ko ari impamo koko hari gahunda ngo u Rwanda rufite yo gutera Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo rimwe na rimwe bamwe babona yuko harimo nyine akagambane ku buryo budasanzwe binajyanye n'iki kibazo gikomeje gufata intera. Ndavuga ikibazo cy'umurasirazuba bwa Congo ayo 23 ihanganye na FARDC. Tuve kuri ubwo bufatanye bw'ibihugu zombi, ariko tujye ku bundi bufatanye nanone bwa Congo n'ikindi gihugu kimaze iminsi ariko nanone kiri mu bufatanye na Repubulika ya Congo, mbere ko tuza kuri wa mutwe mushya ngo kurwanya leta y'u Rwanda. Ni Congo n'Ubushinwa binjiye mu rwego rw'ubufatanye kandi n'imikoranire. Ubutumwa bwemewe hagati y'ibihugu zombi, nako navuga, cyangwa se hagati ya Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ubutumwa bwakozwe na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Congo ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, umutekano no kwegereza abaturage ubuyobozi n'imibereho myiza, Jacques Shabani, bwavuyemo intambwe nyinshi zagaragajwe ngo ni nk'ingamba zo gushimangira ubufatanye hagati ya Kinshasa na Beijing cyangwa se Pekin, igihugu cy'Ubushinwa, aho muri no ruzinduko rwa Bwana Jacques hemejwe ubufatanye bukomeye. Muzatangajwe arimo gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu zombi. Nk'uko abayobozi ba Congo babivuga, amasezerano agamije kongera ubushobozi bwa polisi y'igihugu cya Congo PNC, cyane cyane mu kurwanya izaha bitegurwa, uburiganya mu cukuzwa y'agaciro n'izaha byo kuri internet. Ibibazo by'umutekano byafatwaga nk'iby'ingenzi muri guverinoma. Ndagira ngo mvishe mu by'ubufatanye bagiranye ko hajemo ikijyanye n'amabuye y'agaciro, ariko hanashyirwamo ikijyanye n'izaha bikorwa ngariko polisi kabigiramo uruhare. Mu makuru yaramaze iminsi avuga yuko mu cukuzwa y'agaciro muri Province ya Congo hatarimo ubugenzuzi bwuzuye ku bantu bakora ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nimba afite ibyangombwa cyangwa se amabuye y'agaciro yose
abasha gutanga umusoro. Icyo ni kimwe. Ikindi, Ubushinwa bwari bumaze igihe kinini bushinjwa kuba butacukura mu mucyo amabuye y'agaciro kuri ubutaka bwa Repubulika ya Congo, kugira ufatanye nk'ubu ngubu rugenda kwemeza neza ko Abashinwa nabo bitegura guhindura imyumvire yabo maze bagakorana na Kinshasa mu bijyanye no kunoza imikoranire cyangwa se guteza imbere ubufatanye bwazatanga umusaruro hagati y'ibihugu zombi, haba mu bukungu ariko n'umutekano nyirizina, dore ko ari nayo nyungu ya Congo. Inshingano yanatumye hashyirwaho uburyo bwo gukurikirana buhuriweho bushinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo yashyizweho n'impande ya zombi. Imiterere yitezweho kuba urwego ruhoraho rwo gusuzuma iterambere ry'imishinga na gahunda bikomoka ku bufatanye bw'ibihugu zombi, ni ukuvuga Peking na Kinshasa, aho bagomba gukomeza gufatanya ndetse bakanagenzura ubufatanye bwabo nimba koko bwaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Ikindi kintu cyagaragajwe mu biganiro ni ugutangiza ibiganiro bigamije kugera ku masezerano y'ubufatanye mu gihe kizaza mu bijyanye no gucunga ibiza n'ibibazo by'ubutabazi. Abayobozi ba Congo bizeye ko bazakungukira muri ubwo buhanga bw'Abashinwa mu kongera ubushobozi bw'igihugu mu gukumira ibyago, kuburira hakiri kare ndetse no kurengera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe bafatanyije n'igihugu giteye imbere cyane nk'Ubushinwa bumaze gutera imbere mu nzego nyinshi. Uruzinduko rujyanye n'uburyo bwo guhuza ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Ubushinwa, ubufatanye abayobozi ba Congo bagaragaza nk'igikoresho cyo gushyigikira ibikorwa by'umutekano by'igihugu no guherekeza iterambere ryacyo. Congo mufatanye n'igihugu cy'Ubushinwa babona ko hari inyungu nyinshi bafitemo, kandi inyungu zigomba kubazanira iterambere rirambye ndetse n'ituze rikomeye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma si ibyo gusa bivugwa kuri uru ruzinduko, ahubwo guverinoma ya Congo isanga iyi mihigo igomba kugira uruhare mu kunoza uburyo leta ihangana n'ibibazo by'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi bw'imibanze igihugu gihura nabyo buri gihe. Rero muri Congo hari ikindi kibazo kimaze iminsi ku rwego rudasanzwe, ni ikibazo cy'icyorezo cya Ebola. Ebola ikomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko hafi ya Goma no muri Goma, ariko byose bikaba bituruka mu ntara ya Ituri, aho Congo ihanganye n'icyorezo cya Ebola ndetse amaze kugwa n'abantu benshi bazize kino cyorezo cya Ebola. Bikaba nanone kandi binashimangirwa n'inzego z'ubuyobozi za Congo zivuga yuko muri Ituri bakomeje gukurikirana umwe ku wundi. Rero M23 binyuze muri Busu Patrick uyoboye intara y'Kivu y'Amajyepfo wagiye mu gace ko mu Kivu y'Amajyepfo kureba neza uburyo bakita kuri kino kibazo. Busu yavuze yuko mu bintu bishyizweho imbaraga cyane no gukumira ko Ebola yafata abantu benshi ndetse no gukumira ko mu bice bagenzura nka AMAKURU iki cyorezo cyageramo. Nyuma yuko muri Bukavu na Goma hari abantu bahagaragaye banduye bajya kuri 3, umwe muri bo ngo bikaba bivuga ko ashobora kuba yarapfuye azi icyorezo cya Ebola. Gusa AMAKURU ntabwo ikiri yonyine, ahubwo n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS woherejeyo intumwa kujya baganire. Ni mugena Dr. Abraham Tedros Ghebreyesus yasuye igihugu cya Repubulika ya Congo Kinshasa, yaje kwemeza yuko inkonga itutse muri WHO, OMS ndetse n'ibindi bihugu n'abafatanyabikorwa ba OMS igiye kuba nyinshi ku butaka bwa Congo kugira bahangane n'ibibazo by'intambara ikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Congo, ariko no guhangana n'umutekano w'ubuzima mu guhangana na Ebola. Ashinzwe umutwe mushya urwanya leta y'u Rwanda witwa NCDR, ihurije hamwe imbaraga za politike na societe civile. Inama ngo y'igihugu iharanira demokarasi mu Rwanda niko bayise NCDR, uyu mutwe niko bawise. Atangijwe ku itariki 30 Washington DC, ufite insanganyamatsiko igira iti dufatanye kugira ngo duhuze demokarasi, amahoro n'ubwiyunge, u Rwanda rwibanda ku hazaza. Insanganyamatsiko ikomeye cyane igira ihuriro. Gahunda y'intambwe 8 y'inzira igiye NCDR ni zikurikira. Intambwe ya mbere, kubaka urubuga rwa demokarasi ruhuriweho. Bagomba gushinga ihuriro rigari ry'igihugu mu nama y'igihugu ishinzwe demokarasi mu Rwanda NCDR, ihuza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, societe civile, urubyiruko, imiryango y'abagore, abayobozi b'amadini, amashyamwe y'abaturutse mu mahanga bahoze ari abayobozi biyemeje kuvugurura mu mahoro, ndetse n'abanyabwenge bigenga bagomba gukorana muri NCDR kugira ngo bagire icyo bageraho gikomeye. Ingingo ya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri mu byo yashyize imbere no gukangura abafatanyabikorwa bo mu karere n'amahanga ngo no gukorana ibiganiro birambye bya diplomasi na za guverinoma zo mu karere n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo
habe ubufatanye ibikorwa bwo kuzana impinduka na demokarasi zizabungabungwa ituze ishoramari n'ufatanye mpuzamahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Dore ko bavuga ko mu Rwanda nta bihari ngo nta demokarasi, nta buryo bwiza bw'ubwisanzure buri mu gihugu, abantu bagomba kugira ku gitekerezo ngo cy'umuntu umwe. Intambwe ya gatatu umva bavuga ngo ni ugutegura ikiganiro cy'igihugu cy'abanyarwanda bose. Ati gutangiza ikiganiro cy'amateka y'igihugu gihuza abantu bose bagize uruhare muri politiki n'imibereho myiza, haba imbere mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ngo nicyo kintu kindi bagomba gushyira imbere. Intambwe ya kane ni ugufungura umwanya wa politiki kandi usubizaho ubwisanzure bwa rubanda, gushyira mu bikorwa ingamba zihuse zo kubaka icyizere zigaragaza ubwitange bufatika mu kuvugurura demokarasi. Ikindi ni intambwe ya gatanu yo kuvugurura imiyoborere, umutekano n'inzego, gutegura inzego za leta ku miyoborere ya demokarasi n'iya gisivile mu gihe habungabungwa ituze ry'igihugu muri rusange. Intambwe ya gatandatu ni ugusubiza impunzi mu buzima busanzwe, kongera kwiyandikisha mu miryango ndetse no kwiyunga n'abandi, gutegura gahunda yuzuye gusubiza impunzi mu buzima busanzwe, kongera kwiyandikisha mu miryango ndetse no gutuma izi mpunzi zitabwa zigahagura inzira bwabo, ni kimwe mu byo NCDR ishyize imbere, kandi bavuga impunzi ubwo nyine z'abanyarwanda. Intambwe ya karindwi ni ugushyiraho guverinoma y'inzibacyuho y'ubumwe bw'igihugu, gushyiraho ngo guverinoma y'inzibacyuho y'igihe runaka ihuza imbaraga z'ingenzi za politike n'imibereho myiza y'abaturage mu gihugu. Muri make ubwo bagomba gusa nk'abakoreye kudeta cyangwa se guhigika politiki isanzwe mu Rwanda kugira ibi bikunde bijyeho. Bamwe bati aha ni ukwigita bagaseka, ibi ngibi ntabwo bazigira babigeraho, u Rwanda ruradadiye kandi FPR abaturage barayikunze, ubutegetsi buriho burakunzwe, ntacyo baba bakora. Ingingo ya 8 ari nayo ingingo ya nyuma bashyize imbere, ngo ni ugutegura amatora y'ubwisanzure kandi anyuze mu mucyo agenzurwa n'amahanga. Buryo nyine ngo mu Rwanda agomba kuba amatora meza anyuze mu mucyo, ngiye avuga yuko nta matora mazima aba mu Rwanda. Muri make ngo bagomba kuzana impinduka zikomeye zigeza ku matora arambye. Ukurikiranye izi ngamba 8 za NCDR urabona zizagirwaho. Bamwe batangiye gutekereza ko NCDR byaba ari igikorwa cyangwa se ari umupango wapanzwe bizwe muri na Tshisekedi Chilombo, Taliki Habyarimana, General Kayumba Nyamwasa n'abandi. Bikaba bishoboka cyane ko bazafatanya n'umwitwe ya gatanu cyangwa se FDLR n'umugabo igitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe bazabonye ko ari ibyangombwa cyangwa se nabyo ari ngombwa kubikora bakaba bazabikora, kandi bikaba bishobora kuzana icyo twakita ngo amahoro, icyo bavuga. Ariko u Rwanda n'ubundi usanga bivuga ko rutekanye, bifite amahoro kandi sibwo gusa rubivuga, ahubwo na raporo nyinshi zigaragaza ko mu Rwanda hatekanye. Nanjye nti amasaha imbere hatse byinshi, iminsi imbere hatse byinshi. Ujye ukomeza kubana natwe uzajya umenya byinshi, uko ubana natwe bugacya bukira uzajya umenya ibikorerwa hirya no hino mu karere no ku isi yose muri rusange. Ugubwe neza, amahoro.